UMLA ga cleared ukar mansala da ongwa ka sarkar MDA da chim ko yag resolution wawan ra yag inline permit hay wawaro agin ruphaw MLA da pediang gi ni wekat ni dang yang yo bordan hi na ka sarkar prodi yeni da ongwa ka le kamendap khatsan snem ka empuf warapan man hagan rutrik undi benai hay warapan scam la yag wikit kam thame yongka warapan man habas ko pnar jawai dan ujor yag ILP man ka kam ko sula hay wa haitlang MKM yag code o chit kam te ni ha meklia da em chwa ka six schedule Bakalan Transfer Act WMKM le yang ILP was kami man kerpang jela depan kemoy resolution grup MLA wawan rai ke ILP tangwa dang sakut ko hak sarkar perdi juk senyawa ni den juk main ba i request lene pun senyawa yang government be dimani ke ILP ngaju oi ni den ibro ikwa i la de ka sarkar India igu i ke ILP ikwa i implement ka po yung state Henry, lada uang gua betul miu penjual itu. Tang nak dah miu ILP, udah miu im ketem to gua yahap Henry, ihap lain ichkman, wakam lu yadai keribat kecai cenderung i. Ngaju example orang ILP manggatik kam heni portlang judenya overkodi. Ngakan ni dedenya yang sud ngada dedenya kata. Deman ingat untuk yada nak kata kecing jam. Henry ladi yo sak overkod udenya jerong, nak rap cit cucu ah. Cengai ni teh jing ni adun negasi. Ila nuru ongam te jus nyau porom gilok chpangi influx hejing to over train nani ki bonjai kejak aku khanai pi kayi ke views ko yong pi kayi jus nyau yong pi ke blog ko maya mem hiu khang tetu to jus nyau ke yong nga yong pi hari kam ke jus nyau ya kamu ongi ki influx ngajuk khanai blog lada hachwa yong snem 8000 khatsu daki lak mut kinong ki Nepalese lani ki vitwan ki Bru barjela ki uju po is jentia bar po jentia hil si bro kuwi marsen khang ke NGT waro duk yu lai liwan ki ke daw habu ki te em gi ni ke thau yung i ne gi ni ladi ong i ni bentai yung ti influx hanre ki sel thu gi han pya hapo yung ni gri yung nya yung niu yung pri yung nya tre yung i ki wan ki kam ki nong chong basa lani kam ki nong lai li kre he por em kam gi ni ba ile kim ye ku thet ya gini khandau chiap ku yong pi do i he ki bo mantri ya gini khandau chiap ni te daw mong to kat ini do de biang kat ni he ri to blana ku kurdo gi jing lai luti yong woro gini kesin bahlang ko yong ni thai ke yong i par kam chu le gi jing mut yong sarkar kemui de em resolution ha ko i de pasi ha last term yong ke MDA won de pani na central government pasi resolution yo pani kawa nrupang mut ki MLA mem de percha de pani ka LP hari ni leong sarkar kami ki yu sang yu to ka te to ka sang thu ka ba chi chu ba bani i hari hello re te le ka jing da wang pe ku ko do ne gsi